Onu aldırgılam, onu avesti alsın. Onu avestler alınsın. Hem bul haftanı bul kıldı, bayıdı. Probleması şarkı kaldı bizge. Yol ekibetinden karap getele. Hazır o şunda Zaporovka'ya alçaktaken ha. Bu kaçtı işte birliğinde letratken zanyalar. Biliyorsun bu kızıl var bağırın. Onun kaziron kız boş gereken ha. Bağırın bir jatka. Dediğin ne kılıp onu tatına kayaklı bit bulalım. La attı işte kan. Kibeyle koydular. Sonra. O kaziron aşk gerek de çatağa. Reklamlarda alıp koydular. Biricini tot bulalım ha. Çekerek basın vallahi. Ну давай тогда он емес фасадный лондон, да? Он говорит. Он керевичок зачем? Он как-то открывает. Зачем трогать? Эти слифтер бар екен ар жагында. Да, фасад оңгойлон да. Мына эски үйдө турабы? Мына эски үй булат. Мына эски үй. Цветтер цветтер өзгөрүп кетпеш үчүн QR код менен эле беребиз. Эми уларга тарап беребиз. Ошону эле элдерге үймө айтып койсо. Мынаны киргиздебиз. Навесин. Мына контейнер бураса? киргизип, мына навесине малдыр. Сегиздеп кетебиз. Сразу емес, да? Фасад оңдоп кетсин. Бир тола. О виноградникти алгыла. Мухаммед. Алма. Көчөдө мурда эки четинде дарактар болгон да. Анан мына магазин торговый точкалар түшүп, бирден кыркып атышып, ошо акыры көчө токолдоп түштү. Ошого бир зеленый зона, анан мына дарактардын да түптөрүн андай суу ичпей турган го, мындай. До конца бетоноп салган да. Ушуларды эгер бир мүмкүнчүлүк болсо ушуну ачыш керек да, кайра дара эгишке түшпөчү. Өтө азайып кетти ушул да. Почти жок экен. Почти жок. Сейрек калган. Стройматериал. Күйөө дегенде айтсаңыз ооба дейт да, кайра 5 мүнөттөн кийин кетсеңиз кайра чыгып коюп алышат да. Муну алыш керек болот экен да, чыгып кетти. Кийин торговля болуп кетти. Ооба. Аны почта менен керек. Азыр муну ала бергиле пока. Муну алыла. Токса калкы. Айылда да мындай жол жок. Балдар. Карама аны. Месин биз латогун койдуруп кетебиз. Да. Этиген алдыргыла. Жарайсың. Так, значит, бул жерде в основном лоток и баг экен да. Ооба. Бакты сөз карап чыккыла архитектор. Так, могу лестницаны могу капталдан киргизгиле. Капталдан, Ооба. Мындан да алабыз. Могу сетканы алганда могу каптал жагынан кирсин. Ажана подол. Муну болгон элек. Мухаммед. Ой, Ora şutlarını alır mısın ha? обязательно. Tatlar kengir da. Yatat varken eken. Bir toka latok menen bağ eken da. Мына просто мына козерогторун кыркып туруп эле. Эмне баардын бир облик кылыш керек экен да. Ар биринде ар кандай чылып алып. Muğanı oblik kılgıla. Mal pritçine emesin kırkıp duru ha. Nakıya emek durup. Ekskluzif değil mi? Ha, эксклюзив. KG deydi. O şu tet onun store ve onu bir de ketsin. Так, мой вообще бардак болып кетті. Так, мол комокторды моларды алып келеді, а? Тротуарды Мо тротуардасың, сен ете қачай. Бұл жолы Карасуский немесі бе? Ооба, ошону. ак буран үстүнө базар аймагынан келип, ушундай менен анан чоң базарга кетет. Жаңы базарга. Хорошо, мону алғыла. Хорошо. Тротуарға шығышып алып тұр, мону алынсын. Так, дальше. Дальше. Жерде общий снос караганбыз. Мону өзүңөр карап чыккыла, эме архитектор. Я. О, до конца этой көчөгө чейин молар алынсын, а? Бүт алынып. Так, молга чейин алып. Лестницасын киргиздиребиз мына. Так, лестницасын киргизиш керек, Анан алынгандан ар жак бошойт. Ооба.
Nazardan oluştursa. Nima, arxitektor. Foto. Qara mo'g'lar olgandan keyin leshsa mojana. Tamam. Qara, почти 120. 120 tarafga qo'shib qo'ydik. Так, Nazar qalbayta o. Dom salsın mı? Tatna kayken dom, ha? Да. Mынандай болсо курат бар. Ha, тротуар bunday olsa ana. Мындай жерден бир ход калтырып туруп калганын тазалатып ийип койсок болот. Мына жактан. Ооба. Ар бир үйдүн тушунда өзүнө 4 метр, 5 метр. Ama bir daha bak diyor, kara kıyı bütüşüp tutacaksınlar. Bir daha bak diyor, kara. O da bu tutacaklar ne gereği var? Bu baştan başlar. Proşna tostun, ay. Ulan kim, kaç firma? Айтам шефим. Ha? Muan tost durup, dualdı buzsundağı, stoykalarda koyup durup, başta kayıp, kinik hemen tost koysun. Стаканса қойып алған. Так, вот это полнейший бардак. Бардак. Так, вот это baştan bunu büyük takarsan onu alırlar. Atılır. Sonra o vinogradnikte alıp emelerini daha başlayacak koçurursun. Sanma bak. Значит, böyle главное eme latok bile bak eken de. Bak. Söz yazdınız ha bunu erten. Baktарды қара. Беді қиыла тұрған бақтылы қалбапты уже ше. Егиш керек. Егіш керек екен. Абай. Бақты беді қиыла тұрған бақтылы қалбапты. Тегіш керек екен бақты ше. Вот бизнес-хаус қайтыш керек. Вот бүт домны машиналары бар. Домны жителдер бардық. Айтыш керек. Оны үйді сатып алдағы жерге екі этаж, үш этаж қылып паркинг құрдағы машинаны ал деш керек. Башқа айла жоқ. Эми бул актаны бул кылды, байыды, а проблемасы шаарга калды бизге. Ошол милletте айтыш керек. Мону үй сатып алдагы, могу жака паркинг кыл деп. 3 ярусту, 4 мынага ярусту эме кылсын, паркинг. Мо виноградникти алгыла. Бол, жай. Мынандай болуш керек да, балдар, мына. Башта барып келеді шеф. О, башта бар болчу. Ушундай эле алып кетебиз деп. Бол, эме ким? Foto. Азамат, ушуну да конца алып кетебиз. Болду, бүттү. Bu buna подсказка бар екен, сіздің башыңа жетпей атты. Мына әке, қанша метр? 1,20 шығабы, 1,5 шығабы? 1,5. Все, ушу до конца кетіш керек. Все, бүтті, разговор окончен. Мына әке, қарама, бақ тегіліп тұрады, қатына қарап, пустыня болып қалды. Мына, подсказка сізге. Маларды, виноград алсын, жетілерді алсын. Мұхаммед, әме, кем? Бол, жай, шеф. Мына магазин молодецкий, қара мына. Не дейді? Старшоп. Старшоп премиум дейді. Мына қара, баш теткен бұған қара. Гүлдер тегіп қойып тұр, бақтар тегіп қойып тұр. Шыда өзі баш жетіп айтыш керек қой, шыда жасаш керек қойып тұр, қара. Алғылам оған бардығын. Ушында архитекторыма чызып берсін, а? Линия. Нарқы бетінде, беркі бетінде аға. Прям срочно. О, как раз бақ тегер малда тегіп қалайлық. Қарам, о ескеріп бүтіп тұр, мұны алыш керек. Мұна қарам, оны барып қойып алған мұна. Мұна қарам. Мұны навес алынсын. Мұна қарам мұна. Мұна қарашы, мұнда соның болып бір қана кетмей. Әзіленген я. Қарау? Шыны қарау ойсын қарым мұнаке. Мұны алдырғылам, мұны навесті алсын мұна. Мұны навестер алынсын. Мұнларда қара мұна гүл бар екен мұна қазеленені. Көрдің бі мұна? Мұна виноградникті алғылам. Мұна қара мұна? Ема қиып салды. Мұна до конца кетіш керек мұна. Тәғашен до конца. До конца бақ гүл болуш керек. Мұна второстепенный кейін қарайыз. Главный қарайыз. Латоқ қойғанды бір тобыны бүтіріп кетішіміз керек екен, аматтан емені, мұнау. Баштан аяққа. Зеленый зона. Сразу бұзып, сразу латоқ қойғанды бұзып кетіш керек екен. Biz места қалтырып кетері, латок жасап, бұзып, асфальттан. Абай өзінде қылып кетері. Салам алейкум.
Ушул жерде биздин аймагыбыз башталат. Өзүңүз карап турганда бул жак шаар Сиретте өзү эле көрүнүп турат. Ал жерде асфальттар, линиялар чыйылган. Биз жакка кыштактай болуп, айыл болгондо карап турат. Биз эми ушул чоң үмүтүбүз бар. Бул ушул жолду реконструкция болуп, биз да шаар кылышып калсак деген ойлорубуз бар. Освещение, асфальт, лоток, ирригация эч нерсе бизде эмес. Бүт эски калып кеткен. Адилет. Эмени жазам, ал көчөк болуңузду дейт, баш этек, тротуар, лоток, зеленая зона и освещение. Освещение вообще жок экен. Жок, бул жакта ошол боюнча калып кеткен. Анан бизде основном бул көчө улуу Курманжановго деп энебиздин атынан коюлган. Мынабычы. Al bu da alçı. Ya. Kendi maşinerin için turad. Şu sizde oltat da tünümen işte oltat onlarca. Tünümen işteyse alsın. Ени аласың, аркы зданияда турат. Ey. Бүт зданиянын ени менен бер жагын бүт тазалап чыгабыз, баардыгы алабыз. Ey. Ketigi store mu? Стор, контейнер алынат, навес алынат, могу шашлычный эмнесин салган, бүт тандырганды бүт алынат бер Ey. жагына. Ketigi restorandan emesi. Стор менен, Стор трактор менен. жокто бер жагына благоустройство кылабыз. İnvestörler böyle bunu. Ya ne bu Peter? Bunu aytабыз. Bütün üstüne batıracak. İşini karım. Uyattı. Sizin işiniz var. Yıldız bu oldu. Sizin cumhursunuz değil. Sağ ol. Bu bakıyor. Video çözümlerini. Бул жердин баардыгы өзгөчө чейин жилой болгон да. Кийин эле мына оштун территориясы, карасынын территориясы препрофилированиялык максатты багытын өзгөрттү. Архитектура жасап берди, биз өзгөрттү. Бирок ошол мезгилде эле булар жанагы капуу жасап атканда шарттары бар да. Зеленый зонаны сактайм, жашылдарды көптөндүрөм деген. Мусор боюнча карайм. Анан жанагы рекламалар, шаардын эмесин жасап дизайн көп жасайм депчи. Ошолордун баарын эле биз эле карабайлыбы? Эгер шарттар аткарылбай турган болсо анда кайрадан баштан үй кылып ал депчи андачы. Ошого келгенде эле өздөрү ошо шарттардын аткарылышына жоопкер болот. Oo, bunlar karım lan. Karım boya yok ki benim boya geçiyor. Zilyon zona boş gerek boş da bunlar karım. Zilyon zona boş gerek bile azam. Болчу керек болчу, тазалаш керек болчу, тазаганын. Благоустройство, трактор турчу. Bunlar karaçı değil mi? Kızıldı. Bunlar karım bardakta. Kim karaç geldi? Hatta biz gelip o yesini aytıp koysa öyle alıp koyun diye dese falan öyle. Bunu alabыз, кылабыз. Yok, niye jasagan joksuz diye. Mümkün için jasagan joksuz. Бүгүн адат кой. Ha. Бүгүн адат кой. Onu alış gerek buna. Kara kızıl yine oturarlar. Sen mutfadıyla böyle öğretmesin. Adam aç. Жөө берилген эмесми? Ha. Самоольный чыгып кетти. Документ берилбесин да. Аларды да түзүп керек. Yok, самоольный çıksa штраф olmuyor. Var mı? Смотришь что? Бизде архитектурда жок. Алдырамчак бүгүн Ha? өзүңүз алып турган. Yok, штраф salmaysın mı? Kara. Ona zakatla geç gerekti mi? Kaça mı? Tamam. Тактап туруп баштан аяктан көрсөтүп чыгабыз. Ekmetin ten. Aa. Kara var şey mi? Buna vinogradnikte al bulan. Өчө жерде тапшырып атсаңар, жердин максат. Ya. Жерге тапшырып атпадыңызбы? He. 30 метр муниципалитет кеткен мына жакта. Жөн эле ээлеп турат. Ha. Магазин күйүп кеткен. Анан мына жер болсо, максаттык багыты түрдөн башка. Морозный сыр. Азыр мойка кылып алды. Aha. Значит, нары жакка да чыгып алыптыр. Aha. Значит, бул жерде азыр мына автомекан жөнүнө алып койсо болот да. Себеби эртеге эмне жерге машиналарды коет, тротуардын баарын тосот, мойкага көчүп кетип калгандачы. Анан с нарушением иште болот. Максаттык багыты мойка. Бирок кызылчыктеги бар. Муну менчиктештирген экен, ушул менен кошо алыптыр. Бирок мынаны иштеп, мынягын зеленый зона кылып койлушкан. Канализация. Көз коя салып мына. Ya, o şunda anda ücretler verdiler. Peki bizim yer mekan? Таркы 30 метр, узундугу биздин жер экен. Şu, peki anda musulası algılanda. Demek ki Өзүн обязательно этебиз. Ha. Эскертип берди. Кольцового чейин полный комплексно бир иштейбиз.
Buna koydun stolu. Ооба. Hala Bir stolu. jağın alıp getiriyoruz. Bir jağın alıp getiriyoruz. Buna kadar çıkmaz stolu. Ama bu yüzden tutulacak. Hayır, ondan baştan takkan sayıda kaçar tazalağılar. Bu ona da alırlar şu şeyler. жарайчы. Hadi çıktı. Jasın arasını içelim mi? Kim komandir? Alamas mı? Komandir batalyonu Mintar Fatmal Dönü uzmanı. Razlar. Hadi Jasın. Peçeli işte Jasın. Tak, bu asıl kaçırı bir imen adekte. O bir taraf koyuyor ya. Kuzun kışında aldırıp sunoskandırdık. Tak. Hem hazır olmayan tegizleri. Kasaplar kızı tegizdi, baktardı tegi, güldörü tegi, sonu bulmalı. Жарай var. Sunoska bergen. Tetigi magazinde meşahit var da. Onдағы sunoska berilген, paket çeçileyken. İşte, moljet düşündünüz ha? Mağa, tak, srok исполнения kança günde bitirir? Tez aranın içinde bitirir ya. Takansa fevralya. Sonun kılıp baktarı tegi, varçılar tegi, bacın arxitektor. Nimetli. Hem jardan belgilesiler, hem bu negizi bu bizden jumuşunu firgaçtır tarafından jasap koyuyorlar. Makul mu? Ha? Все. Давай, işinizi kılaveriz. Onu anlayam aldırtlar. Малмат берем ғой. Ya, alış gerekti. Bir ilez dayına kaldı. Nararda da uzun var öyle geometri. Al özün добровольно aldık. Aldırdı ama bir sene bekliyor da. Жарайчы. Hurmatlı жетекçiler, bir saat 20 polketi, 25 polketi, körü жүріп келіп тұрмыз. Так, в целом жұмыс жақсы. Азыркы көрүп келген объектілер бойынша полностью әр служба өзүңөр жұмышыңарды жасагыла. Архитектор, основной сизди жұмышка өткен да. Таяқтан баштап полностью аяғына чейин эки бетинден зеленый зона, бактыгы боюнча bir предложение бериңиз. Лоток и зеленый зона. Так, мыйзамсыз чыгып кеткендердин баардыгын дастан сен. Орынбек. Орынбек, Чогу, Орынбек. Жарайчы. Так, Толпан. Sen барсына, Чогу барын аттабыз. Жарайчы. Так, бүгүн полностью ченеп, предписанияны бергиле, а? Освещенияны. Sen освещениясыңбы? Мен Bölüm başçısını. Şu sen айтыпсың да тамызда, ба? Так. Сатып айтып Başka? Жұмыш в основном işledik eкен, а? ОМС, ГАСКО, архитектор, кадастр, УГД и МАП. Siz arxitektorмен çok işteniz, ГАСКОмен мақұл ба? Ол бұштан башлап до конца. Арванскийге чейин, Навай көчө эле? Навай көчөгө чейин 2 бет полностью делегация. Жарайчы. Хорошо, жигиттер, давайте тогда. Бүгүн жумуш бүттү. Жуунуп, саат 8:30-га жумушта болдула. Кана жеке бата бериңиз. О мен баштаган иштерибиз алдырып чыгарып жөнүп аман эсен алсам. Все, по домам, давайте.